Runakunatachus kontraykichispi huchalikusqankunata pampachankichis chayqa qankunatapas hanaq pachapi kaq yayaykichispa pampachallasunkichistaqmi. Nuqanchis atisunmanchu pampachayta turay ñañay. Pampachanakusunmanchu nuqanchis pura. Atisunmanmi. Porque imanimi Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 14-15 imaniscan. Imaniscan. Catequistas que ñawpaq kaqkuna imaniscan. A ver, sichus kan perdonankichis chayri imaniscan. Hanaq pacha taytanchispas pampa challasunkitajmi. Manachis pampachasunchik manachay pampachasqachu kasunchis riki. Entonces imaninantata turay ñañay. Sichus nuqanchis misaman hamunchis chayqa wasimasikiwan maqanaykushallanki, ch'aqwanaykushallanki. Pero taytanchismanqa mañakuq hamushanki chayqa allintachu chayta ruwashasunman. Mañakushasunman chanintachu. Entonces chaykunata nuqanchis qhawaykunanchis kashan. Kay p'unchawkuna manaña nuqanchispaqqa existinñachu kay perdonkunapas. Kay tecnologiapas avanzaykamun. Imaymanakuna avanzaykamun mana importawanchis chayqa, sino que importawanchis nuqanchis ninchis ima nuqana qukuwan nuqacha vidayta ruwakuni nispapas. Pero mana pampachayta mas kashanchischu. Sitaqchis pampachasqanchis chayqa manaya khuyaychi purishanchispas, sino kusisqa. Sichus ashka huchasa porkanchis chayqa q'ipinchis imaynrik ashka q'ipirkunkiri q'ipita chayqa haqaylumanta q'ipisapas saqarwaqchis sapallayki. Kuna actualpuna q'ipisapa karwaqchis q'ipita ruwarusunkikuman haqay altamas siqarwaqchis ratulla. Imanasunkin q'ipi? Llasakun sayk'uchisunki. Huk 15 paso chunka paso tuquyuqtiyki imata sayk'urapunki, imata mañakunki. Imata? Auxiliota chaymantari unuta yakuta mañakunkirik. Kanman unuchallapas yakuchallapas tumayrukunaypaq nispa. Ñakayta chayanki imanaspa ninki pisiparapunkiraq riki. Anchinaya nuqanchiskuna huchanchiskuna kashan. Turay ñañay chiraykuyak kaypipas khuyaylla hamushanchis. Mana kusikuy kasyanchu. Chay q'ipinchikkunata kacharipunapaq imata ruwananchis nuqanchis. Chaflla purinapaq mana sayk'uspalla purinapaq imata ruwananchis pampachachishkunanchis. Entonces nuqanchis pura primerota familianchismanta pacha qallarina. Sichus munakunki almaykita chayqa ruwankiya. Sichus manachis munakusunchis almanchista chayqa qispikuyta mana munanchis chayqa manaya. Pikunan qispikuyta munankichis turaykuna ñañaykuna. Wa qayraypiqa mana munasqakuchu. Pero llapanchis qispikuyta munanchis turay ñañay. Pero manataq chayta ruwanchis chayqa llank'apaq chay purimshasunman riki. Chay turay ñañay nuqanchis pampachakuq kananchis, perdonanakuq kananchis. Nisunmanpas hina kay kasyan riki kay hijo pródigo, parábola del hijo pródigo. Maynira hucha sapaña kashanchis chaypas Jesucristo taytanchisqa wahya washallanchispuni. Icha ninchu manaña qankunasaq pampachisaykichinispachu. Sino wahamashanchispuni. Imayna hijo pródigo karqan turay ñañay. Mayta ripurqa. Taytanta saqiykuspa mayta riran. Taytan herencianta rakiruran riki. Chaymantataq chashkirukuspa mayta pasarqa. Karu llaqtata. Chaypi imata ruwarqa. Q'alata qolqinta tukuyapurqa. Imapi? Tumaypi, mana allin puriypi. Chaymantari k'uchukuypi riki. Fiestakunapi. Kunan tiempo nuqanchis chaynachu kashanchis kaypi. Kasyanchis chinkasqa ovejena. Pero ichari chay wawa kutinpuranchis icha hinallachu qhipakura. Kutiran. Taytan imanispan chaskiykapurqan.
brazos abiertos, kuyapayarkan, nirkan, pampachapurkan. Kunan tiempo, tayta mama kuna wawanchis kuyakunchis man riki manachu. Kuyanchis. Hinaña wawanchis, imamaña urmanchaypas wawanchis ka wawanchismi. Chichu no canchis mana kunan pampachanakusuman. Hinaspa Jesucristo taytanchis pampachavallasonchistaq. Sasachukaman chiruay turay ñañay. Mana riki, chay parábola del hijo pródigo chi yachananchispaq kashan antakuitz wakinqa wasikichis ñawinchawnaykispaq kasyan Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32. Jesucristo taytanchisqa pampachakumi, kuyapayanmi. Y no canchispas imainan Jesucristo taytanchis rikay parábola piachiwans kuyakuyta ahnate no canchis kuyapayaspa no canchis pampachakunanchis sonkomanta. Ama hasta wanchik irisonchis. Sonkomanta atisunmanchis pampachayta manachu. Pishita riki. Porque cuesta wanchismi sonkomanta pampachayqa. Cuesta wanchismi nana wanchismi. Pero no canchesqa taytanchis manta mañakuspaqa imayna Jesucristo taytanchis kuyapayakuchayqa no canchis atisunmanmi. ¿Ya? Chaymanta kasillanta pampachakunanchispa ima Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 21-22. Mateo 18 versículo 21 al 22. Haik akutita no kapampachane nirancho manacho tapukura. Imanel kami Jesús. Haik kanispa kanchis kutitan pampachanaiki pero ichaka niran kanchis kutillata pampachasak nishpa. Imanispa kanchis chunka kanchis niyo mastara pampachanaiki askatara. Entonces no canchis pampachananchis manea a veces niños no pampachanan con niño con alianca chak amaño pampachanakusanya choktawanka nispa niñsrik. Si no no canchis ka pampachanakushananchis atis canchista y chirikuya campas Santa Confesión pas. Kay semana llapi ukunan tutamantulan hayk'ataraq no kanchis mana huchaykurqanchischu. Qhawaynillanchis waraq, rimaynillanchis waraq. Quizás mijunata hermana mana aska mut'iqtachu sirviykamarasinki chaymanta yastaña rimaparukurankiña. Chaypis kashanmi, pero ichaqa pampachawasunmanmi Jesucristo taytanchisqa tukuyta. Y no canchis purapas ashka kama pampachanakusunmanmi. Imayna no canchis huk wawanchis mamitakunaq yachanchis riki. Mamitakunaq yachanchis. Wawanchis colegiopi riki malta comportarakamun chayqa. Imata ruwankiqa. Wakinqa maqayunchis riki. Wakinqa imata ruwanchis. Q'amiapunchis riki. Wakinqa rinigasqa qipanchis. Pero wawayki nisunki, mamita, perdóname o discúlpame mamita, ya no lo voy a hacer. Imayna kansintikunki. Tag, rik, porque nishasunki, perdóname mamá o discúlpame mamá, ya no vuelvo a hacer nispa. Hoqtawan kunan bispiqa ima truaramun. Compañero chantañataq senkant muyurachimura maqaspa. Wawaykitaq kasyan chayri kan imaninki. Chay rato cha rinigarukunkipis riki. Imaninkismi rabiaykunkis ninkish imaninkis nitupqa. Phiñakuninki porque anda bailaspis rabiaykuninki. Kaypiqa entonces phiñakunki. Chay rato cha phiñarukunki chaymantaqa imanillankitaq. Hinachi kana riki. Gastutapas kurrisunchariki. Pampachillankita. Yasta chaykamakusis kashanki. Yasta hatuña karon. Warmiwan chinkarakapllanta. Pasakapllanta. Rinigaychu chamanachu tayta mamapa. Rinigayllata. Llaki kuinki maypit wawayri manata. Wahakuni chaypas hayakuni nisqaykise. Hayaykuni chaypas manata wawayaqa. Contestamanchu maypit sapanchurillayri. Ijirramun chay ratoqa
Macarita munanki, pero chaymanta kajanla kusika puntirik. Pampa charblankita. Ya está chaypeka arreglaron quiña, solucionaron quiña. Ho problem hamlanta. Wawayuk ñakaron, akanar kapu, ho wan pasa kapu. Renegay chillasen kita. Pampa chilen kita chu. Perdonalen kita. Hatu ñakarapu ya está ñohtañ hogar formaramo. Konak yapamanta problemata sayay kamllanta. Pampa chilen kita chu. Porque taita kay nikipi waway kia. Rik. Yawar ni kia. Ang kinate no kanchis ashkakama ko mastara pampa chanakushanalyanchis no kanchis pa. Manay chillapichu no kans kepako. If claro ejemplo, chico na nisharayki chihuahua manta, ¿no? Uchining manta pacha hasta wiñas kan con no caps renigachining mamaita. Pero mamaya ka siempre kuya kwashan kapunia. Siempre ni washan kapunia. Hinay ka chungwawenes pa. Porque yawar niya kani. Anchita ya chichiwanchis que es Cristo itanchis. Son comanta pampa chayta. Imaynata kushkari ankin pampa chanakuibir purisumani. Konan wata no kay kuskullaktapi churar kay ku arquidios niko pichuramunko. Año jubileo 2025 e inicio del proceso sinodal en nuestra arquidiócesis Nispa. Imaynata chikay Huancaveli kallaktapiqa arquidiócesis churakuran pero no kayko chaypi kushka purimanta yachachiwarqanku, ¿no? Sich no kan pampa chanakusunchis son comanta poni chiqa manaña k'irinakusunchu chiqa kushkalla purishasonchis sumaqta, ¿no? Imay munayta kunan rikushani kaypi hermano kuna Huancayumanta chiyaykamunku padrinkuwan kushka, ¿no? Quizás hukaq hermano kunaqa manapash padre kisan kushkach purramrankis pero grupo ta formayus pariki. Wakin kamana parukun siachas kan imataja akna ch'inaña pasarakamunchis riki. Pero está bien, pero siempre kushka mantapunin purinanchis kashan. Imataq chay kushka puriri. Sichus turayki ñañayki pisipashan chiqa kan aysarinayki. Ninayki, hermano, hakuya anquillapiña purisonchis. Hakuya anquinallataña comodaruksonchis. Encuentronchis manta purishanchis chiqa. Otras wakin kaninchis mano apurimanchis paykunamanqa. Ñanu kaq carruy kaña. Ima pips yachakunkuchis impact hamuranquri ripukuchuk kutipuchunqa ima carro pips nispachu. Sino que noqanchis pura yanapanakunanchis. Sich noqanchis pura yanapanakusunchis chiqa kay pampachakuytapas yachasunchis ya. Sich mana noqanchis kushka purisunchis chiqa aqnallapunicha kashanchis riki. Y noqanchispaq kay iglesianchispi kan santukuna riki. Ima santukuna kaypi kan turayñañay. Virgen del Carmen, chimtari. San Francisco de Asís, chimtari. Sagrado Corazón de Jesús, chimtari. San José. San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Muy bien. Anki santo kunapas yachachiwanchis minoqanchispa pampachanakuspa purinanchispa. Chaymanta kaskan kushka purimanta. San Francisco de Asís. Imaynanira ch'aqwasqa karqan. Qhawasqa karqan. Chiqnisqa karqan. Pero pay imanispan runakunata napaykurqan nirqanmi riki thaq kachun qanwan nispa. Anchita yachachiwanchis paykunapas. Por más que más taña k'amiqchaqtinkupas, pero pay yacharqan pampachayta. Chaymanta kay Santa María de Goretti. Uyarirankish manachu. Kay sipastas o sea que si pas me respeta chiquita monasta imaynariki kunariki noqariki pips achika mama hinas pariki kaita monama noqawariki pero noqa mana dijaquymanchu pero mana monastaymanta imata ruwaman chay wayna uqqa runakuna maqaywankuman pero mana nirqanchu que Santa María de Goretti niranchu que maqawaqniyta may infiernomam supaypas apachun nispachu aswanpas nirqan pampachanin tukuy sonqoymanta nispa. Hinaña kayta maltratawaranku chaypas tukuy sonqoymantan pampachani nispan kay Santa María de Goretti nillarqanta. Wañupunan rato. Chaymanta San Juan Pablo II. Imanillarqanta. Payta riki runakuna sipita munarqanku. Wañuchiyta munarqanku. Pero ichaqa cárcel manchay runa wanchiqnin haykupurqan.
pero San Pablo mayta rirkan, cárcelta rirkan, hinaspami rimarurkan chik sipigniwan, yakawanchikniwan, hinaspa nirkan pampachayki nispa. Chaychu noqanchis mana noqanchis pampachanakusunman. Mana yanqapaqchu kay santukunapis kashan kay iglesianchis uhupi. Yachachiwanchis ya, imena Jesucristo taytanchis hahay tiempo yachachirqan runakunaman. Chayta vidanta paykunapis qatipakuspa y noqanchispas chayman chayallasunmanmi. Y llapanchis noqanchis santidadman waqyasqa kanchis. Atisunmanchis santu kayman chayayta. Atisunmanmi riki, porque manan llapan santukunaqa aqna facillata santu kayman chayarqallankutaq, sino siempre karampuni sasachakuykuna paykunapas vidankupi. Chayta nispa tukiyakapusaq turay ñañay noqanchis mashkasunchis kay pampachanakuyta tukuy sunqumanta.